tatu tani malo mua ini. Ono nei an society Loia pas. Ia ole o ngama famo moe ole whaafisoa i o te mai ia ma fo anga ba fo mga luenga whaaloia. Ia revo e mawhai ona whaasoa mai ma finangalo fo i po o le mai tau mai aliinta mai tai whamasino fo. I la tau fo ia i tu vai tu langa i luenga whamasino. Awa e o whaakasia me e lua. Nga luenga whaaloia, nga luenga whamasino. Ina ia maua ile au te sino le tūlanga le justice, law and justice. So ole mafuanga na ia ole fu e mai tau atu ele e iai ia Loia Samoa Susuga Mau New Zealand Australia ma nisi atu no Pasefika i tonga mawhiti ole wo mai e mai fu ina la tau to mai ma la tau sila fua ila la tau ngā lua whaaloia i nā tu no awai ese fu ina ba ai mai la tau i ngā lua whaaloia i ia whaasoa tu ai fu ila ia leo o Loia i nei ila la tau fu ia ilu i tau ma vaenga whapena i la tau ngā lua whaaloia i nei Lea la se tā ua ia mo le society Loia Samoa. Ia misia le manga le tutishu le utatu awai mwhamsia. Ole tā ua e a fu e mawhai fo i ona po e maua ai i tō mai mani anga waa e mawhai e Loia Samoa mwhamasino Samoa ona tau mawhai e avea vile le whiri whaatasi ma fo manita i ala e lima taita ina inga venga whamasino nga venga whaaloia tūlanga i tūla whono i ni Samoa whapena fo i la tau o lai fo e wawa ai mai mai po mo po o ani lea o lo o mawhai ona ausia e Samoa i o lai whiu la tau o tunu e tau mawhai e le ausia pe i lao le tūlanga le o le sivaenga mo walunga le e tele ina o le nga nau mai ai i le mai tawa Loia whamasino mai se musila mo sai o le mediation o le vaenga le o whaatofala ina o afu o le swala ukule ina o mata uku ai le o taimi whamasino awa o le rates le i nei Samoa fetus full pasene o cases wa ave mediation o le whaatofala ina o manuia o le isi tōs full pasene le anu te tōni o le court le whina wai Loia mtuna nga whapena ni motuna funa Ai se ave fu e swala pule a le whailola mata upu ave whamasinunga o lo whamasino. Ona foi o le taamilonga le ni lalani wa matau na muva nga e mele o le mediation wa ave ele fa mafama fata wa ia la to ele to mai fa pitole they must be accredited and qualified to do mediation and o le si me o le wa ave fa mafama le fa na now ia ale tato legal system ona o le mai tau o le work ma le isi mea e fo ngei ale o mai fai le mea ngā but o le tū ma le anga ale fa Samoa ai ese vevesi man fi ese inga e fei loa i tala noa so ala puli so the fact that it's already been here but it was never instilled in our legal system ngā anga fia instill la it worked fine and o le mbaenga la le nā o lea ea e pei inspired ia mai sa New Zealand Australia because they realize it's working here o le ale mele fai Samoa le nga work alai le work i la koko au la ko le nga ma codify inga le mea into a legal system but I believe it's because of our culture. Thank you. Ole ko kele ale ai members might fight for about 150, 120 to 150. The rest all in me. So in total? So in total you're looking about 200. O New Zealand, Australia, konga fiki. O New Zealand, Australia, o konga fiki Papua New Guinea. Look here, if I call going Okay. What about other Pacific Islands? Le aila ele o awai mai le si vaenga. But are they members? Well, this is the first.
Oh. This is the first of Pasefika Lawyers Conference. Le wa host day Samoa mai. Le ai e wa kaula mo wai ia. But how old is the organization? I have no idea. I can't be so sure.